ma kako se meni mnogi smejali, te činjenice ne možete da opovrgnete. Činjenice su da je Srbija tu veoma uspešna. Moja procena da ćemo biti prvi ili drugi u Evropi ove godine i po stopi rasta, ali ako hoćete i po visini primanja, jer ako vidite u zemljama u okruženju sa kojima bi mnogi hteli da nas porede po raznim kriterijumima, već se smanjuju plate za javne funkcionere, pa se smanjuju plate za javni sektor, pa da li će da ide 5, 10, 15 ili 20%, mi o tome, da budem iskren, u ovom trenutku ne razmišljamo. Kao što nismo razmišljali o ovoj brzoj pomoći ni MMF-a, ni Evropske unije, mi nemamo problema sa platno-bilansnim stanjem, sa poremećima našeg platnog bilansa, jer smo se dobro ponašali, imali veoma stabilnu situaciju, imamo velike rezerve novca u Narodnoj banci, imamo značajne rezerve zlata, u Narodnoj banci imamo dobru fiskalnu situaciju, imamo novca, tako da ljudi ne treba da brinu.